Pemirsa Sabah saning ngelintang ring Bali galah pungkuran. Mawasana di sejeroning pemargi Perumda, Air Tirta Sewa Kadarma, PDAM Denpasar. Santukan kalih genah witning toya tukat petanu, miwah tukat penet. Toya nekuta, saning awinang spam petanu miwah penet, nyetop produksi. Kabag distribusi Perumda Air Tirta Sewa Kadarma dengan Sudarta Mausang, wewidangan sane nampenin pikobat produksi inucap, inggih punika ring Denpasar Barat sisi Kelod. Pikobat inucap sangkaning wenten stop produksi saking regional spam penet Provinsi Bali. Kahanan inucap sangkaning pengerau Sabah saning awinang tuka dikutek. Stop produksi inucap kekawitin dawak rahina redite tanggal kalih Juli galah tengah dasa semeng. Sawetara wewidangan ring Desa Padang Sambian Klod, Desa Tegal Kerte, Desa Tegal Harum, lan Kelurahan Padang Sambian nampenin pikobat indik panglimbakan toyo inucap. Lianan punika, pengolahan toyo ring spam regional petanu taler ngarepin pikobat, santukan bendung karet nenten mapompa utawi kempes, saning ngawinang air baku nenten sida ketampung raris toyo ring tukat petanu ageng. Rawi mangkin spam petanu taler nyetop produksi dawak rahina redite galah tengah dasa semeng. Stop produksi inucap memargi majang pelanggan ring widangan serangan suongkau saha taler benua. Asmara Putra Bali Pos Nguningayang.